Hello wake wata. Nitawasami wa mulingeni na nzao yao ya mitambo ni ambayo itonzino wanichao kioteti yangu kutwenena nao. Aya tuongele waseba nini ayo muli wa malango. Aya muli thina ni mwao kuma muingi Ya thina kwa zami imwa 2022 no gina kwa manona mundu muga doka twekala niona ge bandu bami anondo mwine wa nyanya no gina mudwa awali yao ilindaitwa aditi yana geno andawedie na kana nya noga mwi wa nyanya noga na mwine jamuji aweno jana ndo gete galone jamuji badana dina wego nigo awali ya na mudwa na rumania dumia maziku ai mawe dajala gendo mewa bebandu bena watwa doga twekala na twela ya mwi wa garado nyage ogia gona zimu gido agona zimu agone de nyagwa amugonia ne ogia muyanga kwanda ndakwenda kuiwa waje wagereka kumona nenda kuiwa wase wa mamuju ndenda kuiwa waje wage ai ne wa mugodile ne ndina jawe na thina amya mwedozuye kwazo then ola mutumia mwa gwadedetie mujuzu enyu nya na kwana na kunye benge wana dabedu yima mwela adile zimone na mugodile kwani gobe makoza mwezi ya mwa betanije na mujuzu nge kune twaniye ogere andize yima munyo ambe yebe miaka inagona tita na emu za kwanza ida mwitu zwambe no ogegido kangegu angegu no enta kwadwa bazi endo ila wangede yu kwa inguza nize umye lakini yu ede anyage nyamwitu ni wongolea lakini vende nondo kwani ndo gero kala mwitu oke wani nyage neno ke mwitu azia wenda kwenoga nondo weno amwira kwa muzi wake na ndakwenoga kwa zenda kwenoga nitunoge tunekala na yumo ini wa gele mwagono oge ambia no kwenda odikuko wako ni nyage na mwa ni za jodi kwani umie wadi nondo ya bidodi baza na wo umie ubido na azi la wendie ko kwake kula wogie yo wogie na reaction ningo wede yani ondo na ile dio wile nigo yule amundo kwanda onenga nda ya bumuzi yo na mamda kwanda omweza nyela na yuno kana mugoja ende wadi kwa muzi koja ujende kiyele ana madena ande ona baibi ndike na ya na madena iya zuwa mone ona ogilie na dio bandu na balwanga no muzi la nenge na na ko niwe zimugu ne mamkendo zaita no ni ande ona dina kwenda kodi lana murabe bena we ba kaneme ate mani odugo ganye na mwedu neza kwema na mwele wona we akwenda kudia kana na akona ndokatindo umwe anganda gadi angajo amwe kana na gadi kwe la umye bune wendie abiga muzi ela abige muzi no aminye matugwele kukoyo ile we ande zio gieniki ile ni ogia mwelezea oga mugulia murabe kila kitu nizie noga ile no ogia kona zimukitu andumana ndane dikuna mutumia la wa romero gu bitu anene romana ni joge na dena la twandiene abigare kalanziro anena na mutumia na donena mogo galazia wende na gazi onena da nyana jene ya wadi tangona tabege beti inondo yere onyaga ndakwenda mutumia na agende ro igibeti na jigende ro be mundu mo gwade ani yani
nje na ya tabe wa konye na kita kuma ni sawa ga to di kile kitenda kwezone na tukoko tunene atomina nya guma wini na no gena na atlas dori yake yo yune omo yo no mo yo ndo na no gya mandana namba ya kwa angunia oyu kile juzi ina ro ite yu lina yu lina yu gya mandana namba ya kwa angunia na namba ngite yake angunia ya no kongole jane ko angane ngane ndie munge ndo muzie yana mwene muzie lakini ibando ni na mwenda byolondo kwenda ambe ndo manakane na atwani na mugule ni ndo ngatwana go bethina ambe bethina lakini nezi no na mudwaide yuza midiongo ndo manai alo kwelezia wake ni wiba igimile bandi kezo rwana badanye inongo ne amazimu mo kite nego nego ndeto nesiawizi nigo liai ayana itabia kwaku kai ndai na itabia kwako ongo mwana ayo munini kana kayo kanini lakini maondo ma mutwano ne makwate onetsa pio maondo ma mutwano maimani anivyo malinge toto malinge toto okay aya kwate ya bagwindi tunene nake sawa kwate ya simo ba hello Lina wake wanesa Lina namuke nesa na kwani amukite nesa ngukunite nundu wa musee waku wai musee wako ndulera mzito mbona ndo nazima neza naku newe mbona amela Lina ndeka wewe atila agirotla na saisu cia musocio yake kwa gwatetherie wewe ni mkwara ndo na mabangi ni mkwara ndo na mabangi we mukwata nubio na nonzo ngionde to imwe kwa ndaya aye kwanza nande nakana matana weya ndo nenga ndateka imwe aye ni kwani mkwara ni kwewa ni mkwara ndo kabisa bio ukethia ndo nenda teka o imwe aye ndi takuna ngara kende kwa nangai okay ne sawa ende tha wi mukwata nu ngukunie sayana aye ndiye nakupenda ndo na kwa wengo nenda itano wakenda na oyani bado nda kukenga na ni kulio dhati twe ni chao kwani nyena na kukosea aba na no kito kukonio ngukulio ndatiko imwe ndirimo na ndisala tamana nondu nyene kidando kulio inini o ndatiko isu imwe ani no wasi ni kana no sana ni sami yue lingo emio mukulya kana ka modia ka tiokai ai no kuna ndana kio kuna maiki yake ajara te kuna simote maiki what and I was go on you. No, Call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to stop update or visit an Airtel outlet with your original ID. Sami andega ondo mwe.
Atabagane sese gamba kwana tangoye akane mamethemba kwe ukowa usabi atabagane sese gamba kwana. The mobile you're calling is not responding. Twekata Respondi wa ajuga tunengolate unena nake atune mamwende atunenge mamwende tunenge mundu ngi tunene nake oitha naye mamu mangala tebe wazi otenda hiyo kwanza wa mu azieta ndenda uwe neka kumona ewe wa mu kone ya mwe mwetuzi wa kwata nita mwetu azai mu kwata na nendo nenda tekemwa ngukuiko ngasi yone ai nguku ni mugamba mbadia ndagame by the way ada muine ndatekemwe imwe kwa tena mwili na roho zinashindana. The mobile you're calling is not responding. Airtel. Yes, you twegara. Kwa hilio moli ratawie. Moli. Ni tu amutu musia we tio wewe nenge. Yo bono na wewe. Ewe ya mboni ya kwanza ni mukwata ni muno. Na kuwada na kuigo. Kuwada na kuibo ni nge waizi utenda. Inga waizi ni ziwa alenga. Okay, na ndweke tu utedhia moli.